इमेज पाउदा मिंग ताबिरि बसुंगबु युनाम अनुराधा देवी ने कौनना खुरमजरी हौजिक मरोइबा पाउदा नॉर्थ ईस्ट रीजन बु इंडिया गे ग्रोथ इंजिन लवी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइख्रे सीपीआई गे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यावना नोंगोगे ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे लोइनाना हौगिबा पुंग कुमारी दा मणिपुर दा पॉजिटिव केस निफुनिथोय ओइकी मियोय ओम लेखिरे हौजिक पाउसनने पिजरी कांग्रेस पार्टी ना नॉर्थ ईस्ट मियाम गे अपामा अमदी रीजन असिना थेंगनरिबा खुदुंग चादबसंग ममुताना खंबा ngamde एनडीए गे लेंगांग नदी रीजन असे इंडिया गे ग्रोथ इंजिन ने हाइना लुमना लौदुना रीजन असे चौखना बकना होनरी हाइना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना फोंदोखरे ngasi pung khare ke khongsata prime minister Narendra Modi na imphal da laktuna imphal ge luang sangbam da leba luang pokpa cricket ground da 32 suba manipur legislative assembly election 2022 ga mari lainana miyam tinba meeting da wangang laduna double engine laingak asina haukiba chahi manga asida onba kya purakre laingak asigi mahau khangle lakadriba chahi singda sakhotpa state ama oinaba miyam ge vote namnaba khudumbi adu yamna maru oi बीजेपी दा वोट पीसी कांग्रेस मतम गे लेंगा का डबल इंजन गे लेंगा असिगा खेनना चीफ मिनिस्टर बिरेना थबक तौरी लेंगा कसना बंद ब्लॉकेट लेहेंद्रे कांग्रेस के मतम दा तौरम दब कया रेलवे इंफाल यौरक लगने टूरिज्म सखना बतौरे मसिना नहा कया फॉरेन टूरिस्ट लापद थबक पीगने स्टेट सिदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कल्चर नेशनल हाईवे लंबी एशियन हाईवे कया संगले इमा कैथल तरे साखरे हाइखे प्राइम मिनिस्टर न मखा तारदुना कांग्रेस लेंगा मतमदा चिंगा तमगा खाइबुंग खाइबुंग तानब तौखी कांग्रेस ना नॉर्थ ईस्ट के मियाम खंगदे अदुबो एनडीए लेंगाती नॉर्थ ईस्ट स्टेट असी एशिया के लग्जरी नि हाइखे बीजेपी लेंगा कसिना नहा सिंह डिजिटल के लंबीदा चखनब थौरांग तौरी ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश तैसनना पांगथोकिबा इलेक्शन गा मरी लेनबा प्राइम मिनिस्टर की वरोल पीपगे थरमददा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर के रंजन बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट एल सरा देवी वर्स मिनिस्टर टी एस बिसोजित स्पीकर वाई खेमसान मिनिस्टर एमएलए अमदे पार्टी वर्कर के सदस्य याखी दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मणिपुर खोंसता महांगना पीखिबा वरोल मणिपुर के कानागदबा इशू अमता nganglambdana oidaba wahi kya thamlamduna मणिपुर के प्रजाबो अपंगबा सिरंबने अमदे कांग्रेस लेंगाना चाही 15 साल सोंद तौरिंगाई हाईवे क्या ब्लॉकेट तौखिबा बीजेपी पार्टी ना एंटी सोशल कया समनदुना तहनखिबने हाइना कांग्रेस पार्टी ना मरान सिरगले वफम सिंह से कांग्रेस भवन दा पांगथोपा 59 साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक्स बीजेपी कैंडिडेट पाउखोलांड हाउकिबना कांग्रेस दा संगलखिबाबो तरामना ओपगे थरंगा मरी लेनना सीएलपी लीडर ओ इबोबिना फोंदोखी थरमदुगा मरी लेनना महना मखाताना हाई प्राइम मिनिस्टर की पुंग खरगे मणिपुर खोंसता इशू ओरिबा नहा सिंगी थबक फंगदबगे वाथोक अपस्पा पोचै टांगबगे इशू कया वही अमफाव पल्लमदबा हाइबसी लाइबक थीबनी ngasi phawa covid vaccination ge second dose 47% khak
काप्तुना अतै स्टेट तगे ख्वाइदगी ताना लैरिबने हाइना फोंदोरकपा लोइनाना बीजेपी के लंगा कांग्रेस पार्टी ना लोइशलमदबा थबक थौराम ममिंग ओंथोक्तुना थबक तौबा नतना चही मंगा असिदा चको थौरांगे मरम करी पाखक्रबगे ngasi luwang popa cricket ground da tinkiba miyam AICC leader Rahul Gandhi lakpada tinkiba miyam tangkai phawba yaukide maram asina BJP lengak praja miyam na pamdare haiba takpani amadi Saikot Assembly constituency Paukholand haukibna Congress da sanglakiba bo lagliba mikal asida Congress na sungsoi soidana sasont pairagane haiba takpani haina phongdoki they have ruled here only 5 years. For last more than 15 years, we are created all the infrastructure. Yes, I do accept it. They are purchasing only few pipes. Pipe where there is shortage is there. Only that much they are purchasing. No new infrastructure. We during our time we have already constructed. In the, for example, in Infant town area, whether it may be Purumpan water plant or the Tansipur water plant or Kamchu or Koyengai, all this infrastructure during our time under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission we have already constructed, created. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मणिपुर खोंगसतपो मणिपुर के लालहोगलोफ अमना अथिंगबा थमखिबना ngasi इम्फाल के मफम अयंबा खुंताकलान सेक्रे लंबिदा गाड़ी अखनबा खरखक चरपनतना गाड़ी चनखिदे इमा कैथल फंखिदे अमदे इमा कैथल गे अकोइबदा लैबा दुकान सिंह थोंगलोन के प्राइवेट बैंक सिंह थोंगलोन के ऑयल पंप थोंग हांखिदे अमरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खोंगसतपो यावबा लाखिबा मियामना चिंगमैरोंगदगे मियामगी मिफम पांगथोलिबा मफम फावबा गाड़ी क्या लंबिदा पंदुना लैखि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के डेवलपमेंट दे मियामगी ए चुप्पगा कॉपरेटिव सिंबो नुंगाई हन्नबने हाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ना फोंदोक्रे ngasi kaksing assembly constituency da CPI के मिरेप ओइरिबी यंखोम रोमा के युमदा नोमगे ओइबा CPI के पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा सरुग्यारतुना कमरेड डी राजाना मखातारतुना हाई हौजिक लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी अते सिडी मिखल के मीटिंग तौबा फिराद युंगबदा पैसा पीतुना लैरगा तहनबा ngakतनी CPI दे मदुगंबा पार्टी नते पार्टी असदी मसागे आइडियोलॉजी इथिक्स लैजबा अमदे कमरेड सिंगना पार्टी असगे वाखलोनबो ngang सचबा पार्टी ने इंडिया बु चखल हन्नबा नुपी अमदे नहा सिंगे अचोबर रोल लैबना स्टेट असदा कैंडिडेट अनिमक्ता थादोक्तुना कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा नहा ओइरिबे टैलेंट क्या लैरिबे कमरेड यंखम ब्रोमा थादोगलिबसिने मसिमाक सौथोपा पोक्से हाइना फोटोके धीरजना मखातारदुना हाई कमरेड सिंगना पुंगनिंग थौना हंथबा लैतना लांथेंग मिनखिसी कमरेड सिंगना कन्ना होनबिदुना वाइरोमाबो मिकल माइ पाहंदुना लेबाक असि ओन बपुरकपदा CPI की चबजाबा थौदांग लौरसी हाइना अपील तौके ngasi political conference के थौरंपा अदुदा CPI नेशनल एग्जीक्यूटिव कमरेड M Nara CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के Secretary Comrade L. Sotin Commander Chingba CPI की लुचंग बक्यासु सरुयाखी RSS never took part in freedom struggle. Our party took part in freedom struggle. Our party made supreme sacrifices for the independence which we have today. And in Manipur, our party stood in the forefront of fighting for the territorial integrity of Manipur, the safeguarding the constitutional status of our Manipuri language. You all know all these things. Manipur da hoki bapung kunmari da miyoi nipunitoi COVID positive oiba thenakre miyoi ohumna lekhidre hairiba matamasida miyoi lesangabaga chamri humbudra nipan COVID test tauki maduda miyoi nipunitoi COVID positive oikhibana ngasigi COVID positive oibagi chang chada ani dasmai dipanda lekhi state sigi oina COVID license sandokpa horokpadagi ngasi pawbada apunba miyoi lakamali sang kontrataru chamanga निपुनिपांग कोविड पॉजिटिव ओइख्रे मियोय लिसंगनी चांगसुमना मरीना लेखिद्रे ngasi miyoy marpudra ni thoi covid naba paduna disaster tauki
Masi dharaga apunba COVID naba phakibagi masing lakaba lesang kontra humdoi chanipan nipunipan sukiduna state sigi COVID naba phabagi chang sada marupuda nipan dasmik shino ani yaure. Active case masing na chamanga marupudara taruk lairi malengi oina COVID positive case koti nipunitoi lak humpunipan lesang tarahumdoi chama kumanga sukre. Positive oil crevice manungda miu lag yang kaimapan lesang marupudra mapan chatret marupudra mathoina laikidre aduga miu koti kontra mga lag nipu lesang marupudra nipan chahum kontra na narambadagi phakre laisachigi saitem phangduna malemgi manungda kwaidagi positive case wangba lebakta USA na ahanbada India na anisuba aduga Brazil na ahum subada lairi Suarsanpur amadi Fairzone district ke 57th Hangleb Assembly Constituency amadi 56th Thanlont Assembly Constituency da Sivasenagi mirep oigadariba sing mathak sinati thangzalam haukeba amadi Lalusang Sungtegi Mikhalgi Political Conference amangasi New Zealand Fai Village da pangthokre Political Conference aduda kul tarom doi henbagi sepsing Sivasenagi leaders ang amadi candidate anisibu sogotpa miyokya susarugya ke Loinana Lok Sabha ki MP Singh Rahul Sewal amadi Srirank Bansu Saruya ki Tharomaduda sangnaraba artist sing amasung lamnam adungge artist singna sarugya ba gala amasu pangthokhe Tharomduda sarugya khiba singna makoi na phanglapa experience ke matangda waral thamnakhe और मुंबई से पूरे देश को अराउंड 30-40% टैक्स दिया जाता है और मुंबई टैक्स पे करने की वजह से ऑल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट होते हैं अगर मुंबई टैक्स पे नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगा ही नहीं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी टाइम क्योंकि मणिपुर टोटली डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के ऊपर डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने एवरी टाइम मणिपुर को जितना फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए उतना फाइनेंशियल हेल्प न करने की वजह से आज मणिपुर एक अनडेवलप स्टेट State asida haukiba chahi manga gumna bant amade blockade ki masak uhandaba chakot palamdamba ama purake haribade laingak sembada NPF ase makatana yahonma mathautai haina Naga People's Front Manipur ke President Awangbol Niumaina phungdorakle wabang ase Tengnapont district ke manung channa leiba Laiching Kangsangda pangthokeba 42 Tengnapont Assembly Constituency ki NPF ki merep oiriba ex-minister DK Korungthange election campaign da sarugyaba lakpada impact news na hangba wahangka amada phongdokhibane Awangbong na makataradna Manipur ase matamba amada nongma kangdana banda amade blockade kaya tawdana miyam ase khamthengna wanarure adubo NPM na state asida lengak paiba yaroppadagi banda blockade tawba miyusing amadi Jingmi Singhe apamba kaya adu khangna thabak tawrakpadagi Manipurda santi purakpangam kebani maramasina state asida santi purakpada NPF na lauri bathodang ase khangbiduna miyamna NPF po sawgapi phongdokhe the free and fair election tawdobni mana pambagi vote thada hangdobni every candidate si mafam khuding da challe har mana tawning bu phongdo hangdobni ajai di miyam da haijani Manipur the peace program we have done our work we have shown to the people practically people sing da koi peace kamai lag do no have sim yam dai ko put kre hojik mayam amafam amada chatpada thingba khotpa leitre nungsinaba lakhre akhoi da ki bo poraktre amana ma bo suspect tawba ki nabadu leitre this is what we call it adugi matung the progress lakni have say chatkiba election gi matam so there was our slogan akhoi gi pandam ni handak so akhoi gi main agenda se peace ni peace handa akhoi MPF singna jati koding da chalaga sumaina nungsina ga dawbani sumaina bhab tamina ga dawbani haibaga karigumba ban blockade tawge haiba kana gumba kanglum na tholak pakanda akhoi challe har nogi apamdo krino noi no ngai tabdo krino wari tore har nogi apamdo thungnabu su tawse haina wari tawraga peace lapani adugum leitradi akhoi na government da yaudraga adugum initiative laudradi hoi khana chenaba mahanagum mu halapta Amaramda Thoromaduda Sarugya Khiba Tenopon constituency ke NPF ke candidate ex-minister DK Korungthang na
NPF ase naga sang khaktage oiba party amannate party asalamna masida labinariba purup khudimake interesta thabak tawa party amani maramasana Tengnopan constituency da leiriba purup khudimangna handaki election asida mahaku sagot piu loinana mahaka lamba panagadaba candidate singge worker singna NPF ke worker singda ke hana khangan baki thabakya chathadakliba asisu kudakta lepiu haina mana makatana apil tawke ngasagi thaurampa aduda NPF ke Central Committee Kohima ke Working President Samuel Rishom Secretary General Achumbemo Kikov Nagalenge MLA Yetachu Yauna particular luchingba amadi Tengnopan constituency ke miyamna chalugyaki Maring Kangluk ke apex body singna 42 Tengnopan Assembly constituency da MPF ke mirep mai pahanaba amata oina Hona Minaragani Haina Maring Uparov Assembly ke President in charge R Koyangamna Phongdorakli Ngasi Pamisanga Unaba Amada Maring Uparov Assembly ke President in charge R Koyangamna Makataradana Hai Kumsali Sangani Kumatogi November Gitang Kudareta Tengnopan District ke Kunbi Village ta Pangtokiba Maring Kangluk ke Miyamgi Oiba Mifamda Maring Miyam Amata Oigani Lakatariba Mikal Asida NPF ta Amata Oina Sawatpa Haina Yanaduna Lokiba Wariki Matuk Ina Haukiba January ki Tangka Anida NPF ki ticket Lautopada 42 Tengnopan Assembly constituency SD da NPF ki ticket Fanglakraba DK Korungthangda Maring Singna Amata Oina Sawatkani Haina Walemna Kibane Akoi Maring ki Oina candidate Mari Lai Adubo akoi people's ki voice ki matung ina akoi the people's ki organization civil society ama oina akoi mari oirabasu akoi amatani NPF ta amatani haibase akoi ki commitment ni aduna NPF nataba party atopa singa masa masa ki interest oiramba yai aduga kana kana ki willing da oiramba yai adubo whenever be incident, problem, or crime asi thopa yaurabdi adudi masa masagi responsible oigani haibagi wafam ase media gi through the thamjari. Thank you. Ngasi Pamisanga Unaba Aduda Sarugya Kiba Maning Student Union ke President Silai Morungna Phongdorakpada 42 Tengnopan Assembly constituency da leiriba Masing Yamdaba Kanglup Singna NPF ta support tawi haiduna aiba cherol yauna decision lawulai krabane aduna assembly constituency asida leiriba miyamna chamamnaba lebiganu maring front end organization na naga ama oina amadi naga ge organization ama oina naga ki damak leiriba party asida sagot pani maramasna constituency asige miyamna su NPF ta support tawiduna NPF ko mai paknaba honamine se hana apel tawrakle Ngasigi Pamisanga Unaba Aduda Maring Uparov Assembly Maring Nupuya Yinglampa Amade Maring Student Unenge Taupuba Sangsu Sadugyake 35 Kangabok Assembly Constituency da ZDU ke Mirepo Oiba Toksom Zadumandigi Mikhal Kamari Lainana Nomagi Oiba Political Conference Amangasi MP Lok Sabasu Oiba ZDU in charge Manipur Ramprit Mandal Amadi MP Lok Sabha Social Kumar Pintun Anina Sadugyaduna Kangabok Mayai Lekai da Pangtokre Kendra Asigi ZDU gi Nupi Worker Kayana Sadugyaduna Pangtokiba Mipampa Aduda Mire Poidipa TS Zadumani Kangabok Jilla Parishad Member KH Raz Mohan Kangabok Part 2 Amadi 3 Gram Pansake Pradhan Singsu Sadugyake Atoya Mitungi Waral Piraduna MP Lok Sabha Su Oidiba ZDU in charge Manipur Ramprit Mandana High ZDU ki Lusingba Nitish Kumarna Bihar da class 10 tamba Mahirui Shingda Lupali Singh Tara 12 tamba Mahirui Shingda Lisang Kumanga Piduna Mahirui Shingbo Ahenba Miyang Thamkre Aduga Nupi Singda 50% reservation to Pidur Pibagaloinana Nupi Singbo Ras Panchayat ke Mihota Kaya Ohenduna Nupi Singbo Awang Bathakta Pukhatpangam Kre Manipur da su ZDU ke Mirep Singh ke Hanam Mai Paklabadi Phirep Asilobangam Gani
lambi thong kamati diplomat kayada mangzin thana changsan mangamgani maramasina miyamna JDU के मिरेपो सौगतपियो हाइखे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी बहुत काम करते हैं और हमारे नीतीश कुमार सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है कि हम मणिपुर को भी डेवलप करेंगे, क्योंकि आप लोग पहले से आप लोग बिहार से ज्यादा एजुकेटेड है। आप लोग एजुकेशन में आगे हैं, स्पोर्ट्स में आगे हैं, आप लोग बिजनेस में आगे हैं, आप लोग कल्चर में आगे हैं, आप लोगों को कला डांस जो है मणिपुर का डांस वर्ल्ड में फेमस है। Ziribam district ke IB Leikai de Leiba Coalition Against Drug and Alcohol kadage office ta pangtho ke bapauge mifam amada nikal maya asida naharon singda nisa ke oiba palam sing sizanahan biganu haina kada Ziribam district committee ke president Yivnam Sumati Devi na high cray maru aina hagolagliba naharon singda nisa ke oiba palam sing sizanahan biganu kadana drive lakpa matamda thoning daba thodok Tengnarabadi masa-masa ke daita oigadabane haina paugi mifam aduda phongdoke Paumisanga unaba aduda kada Ziribam district committee ke secretary Nongthombam Kumari Devi kada Ziribam district committee ke drive secretary Mutum Prebila Devi amade kada Ziribam district committee ke information secretary Thongam Thoibi Devi su saruyake ngasi Ziribam district ke Babupara da leiba Jiri news network ke conference hall da pangtopa paugi mifam amada ukal macha loishang Ziribam ge advisor Hamom Doni Maitena haikibada lakliba taranitho sabha Manipur Vidhan Sabha Mikhal ke matangda pangthokadariba anisuba tangka ke Mikhal March ke tangka mangada pangthokani haiba Election Commission of India na haiba wakal adu ukal mayai loishang Impal na numit asiyamna maru aiba ngallingai chahi kayage mamangdage sanaraklaba maitai ekhoge khwaidigi luba lamda thaza ahanbage saroi khangba numit oibana numit asida tawigano haina lengakta appeal tawjare numit asi yamna ngallingai chahi lising kayage mamangdage sanaraklaba mitai gi khwaidigi luba lamda thangja ahanbage saroi khangba numit oibana numit asida tawigano haina Lengakta apil tawjari lakliba tang kunmari ke ahing nongyai dagi pungni phuni pam chukna ban kaugani haiba phirep laukhriba simat jiri masaloi ukal gi maiki dagi su headquarter na lauriba phirep aduda mapung thana saguchari hai Paugi mifam aduda ukal jiri masaloi ge secretary Mutum Hemanta Mangang amadi Ukal Ziri Masalo Shange Joint Secretary Sagol Sem Sadat Mangang Su Sarugya Ke Ziribam District Asige Lalpani Bazar Amadi Kasimpur Bazar Ge Akoiba Mafam Singda Santi Tugairapa Yabagi Matangda Ziribam Ge Superintendent of Police na Pirakpa report ke matung ina ngase District Magistrate Ziribam W Malengamba Chenglei IAS na thokiba order amagi batung ina Lalpani Bazar amade Kasimpur Bazar ke akoiba mafam sing asida section 144 clause 1 of CRP she 1973 thamjin kre order asagi matung ina ngarang dage hauna nungthing pung taruk dage ayuki pung taruk phawba athingba ase makataba order ama thoktriba phawba janagane haire aduga athingba asida essential services law and order ngangleba enforcement media amade permit paiba singdadi order ase janaroi haire Russia Ukraine anigi marakta leiriba ungkhanaba asi wari sanaraka sangtainaba purakadabani haina defense minister Rajnath Singh na phongdokre Uttar Pradesh Baliagi Bansi Bazada Pangtopa election meeting amada Sarugya defense minister Rajnath maki wafam singa se haikibadi oiba phibam asida India ge firep karino haina hangbage wahangi pakomo aina minister Rajnath haikibada India ki firepti santi pami malimda santi thamba haibase ekoi ge firepni aikhoidi matam supada santi pami haiki Russian President Vladimir Putin na
यूक्रेन की स्टेट अनेदी निंगदमा फंगले हाइबा सखंग खरबदी नातोना यूक्रेन बु मसिगे मेंबर अमने हाइना लौरोइदबने अमदी मसिगे मिलिटरी अलायंस दा कैदौनुंगदा यहलोइदबने हाइबा कनबा वफुमसु पुतिना फोंदोप लेखरबने गुजरात कांग्रेस के हानगे वंगांगलोई जयराज सिंह पामर महाके सपोर्टर सिंगलोइना नंगासे बीजेपी दे याउख्रे माना कांग्रेस पु सही कुंट्रातरे सुपना सब तवके अदुबो मापो पार्टी नमसिंग थाबिकिदे हाइबा वाफम पामना फोंदोके माना बीजेपी दे याउरिबा असि कानाबा फंगनबा नते हाइना सु फोंदोके पामर अमसुंग महाके सपोर्टर सिंगबो गुजरात के कैपिटल दा लेबा बीजेपी के हेडक्वार्टर्स कमलमदा तरामना ओके पामरना वोट लेमनिंग द्रबदे पार्टी मनुंगदा महाका चानबा फममा पीगने हाइदा गुजरात स्टेट बीजेपी की प्रेसिडेंट CR पटेल ना हाइके बीजेपी के सीनियर लीडर सिंह सो पामरदा महाका चानबा फम अमा पीबा पामी हाइनरी हौजक्ते महाकना पुबा याबा फम येंगला पीगने हाइके लिसंगनी तरे लिसंगनी तरानिथोय लिसंगनी तरातरेट अमसुंग लिसंगनी तरामापन ता बाइपोलदा केरालू असेंबली सिटअप मिरेप अमा ओजगे हाइजाबदा कांग्रेस ना खना पीबा लेखिदे हाइना सो पामना फोंदोके हौजिक अरोबदा मरोइबा पाव अमने पिजरी नॉर्थ ईस्ट रीजन बो इंडिया के ग्रोथ इंजिन लवी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइख्रे सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यावना नोंगगे ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे लोइनाना हौकिबा पुम कुमरी दा मणिपुर पॉजिटिव केस निफुनिथोय ओइकी मियोय ओम लेखिब्रे इमेज पाउदांग ngasi ki de matang asida loijare ning tabiri besungbo amuka hana khurumjari